više je reči, pobeglo bez stida kad se zbroje. Sve je tako teško, preko svega preći, uzmi bolje. Mladi ljudi treba da rade ovako lepe stvari, a ne da se bave nekim drugim vidovima muzike koji su jako popularni kod nas i svaka pohvala za ovo. Jedan aplauz. Obrenovac je u jednom trenutku trebao da bude raseljen. Miloš Obrenović hteo ga raseli, jer ovde je do skora česta bila tuberkuloza, zato imamo i dispanzer za tuberkulozu, plućne bolesti, alergije, astme. Još sredinom 19. veka je želeo da ga raseli, međutim, pošto su ustalili trgovački putevi, trgovci su mu napisali pismo gde su ga molili da dozvoli da se ime iz Paleža, kako se ovo mesto ranije zvalo, promeni u Obrenovac. A kada je već promenio Obrenovac, Obrenovac je opstane. Dobroveče, dobrodošli na dodelu nagrade nacionalnog konkursa za ekološki angažovane umetničke radove mladih umetnika Planeta Art. Stvarno nije bilo ovako, naravno u ovoj konkurenciji gde imate zadatu temu i priče i poeziju, odnosno poeziju i prozu paralelno. Zemljani, odnosno ljudi, su veoma fascinantni. Trebalo im je oko 500.000 godina dug evolucija da prohodaju uspravno, da tu i tamo izgube maljavost, a od skoro su im i umnjaci postali nepotrebni, pa će oni polako za nekih 1000 godina otići u prošlost. Evolucija je spora, ali sigurna. Zbog kompleksne i napredne anatomije, od mašina za ubijanje za puku egzistenciju u surovoj prirodi, postali su civilizovane mašine za ubijanje surove prirode i, nažalost, samih sebe. Da sad ću ignorisati ratove i oduzimanje života zbog raznih faktora. Toga je uvek bilo i uvek će biti. A ovde možete vidjeti jednu lepu panoramu Obrenovca. Nigde se ne vidi kao odavde. Malo zaklanja sada rastinje. Tu je varoš Obrenovac. Mnogi od vas su vjerovatno videli i one slike iz aviona sa poplavom. Odavde se vjerovatno nije tako dobro videlo, pretpostavljam se jako dobro videlo. Sve ovo što vidite od kuća, otprilike odavde, gde počinje neka greda, na ovamo, gde Obrenovca nam fali, je bilo pod vodom. A tu su i naše dve velike more. To su termoelektrana A, zidna negde 70. godina, pa ja se sjećam kao mali jednoga dimnjaka, porastao je posle i drugi. Eno je termoelektrana B. U kategoriji likovne umetnosti treću nagradu dobila je Ana Aleksov iz Zaječara za digitalni crtež Nature Acts. Postoji nešto vrlo zanimljivo kod tih mladih ljudi, da pomalo ne poštuju ono što im je zadato i ja to cenim, možda mi je čudno, ali ja to zaista cenim. I mislim da je za umetnost jako važno ne prihvatati zadate kategorije i pronaći neki svoj način kako da se izrazite, pa makar to bilo i protiv onoga kako je zacrtano. Deponije pepela su velike oko 1000 hektara, oko 10 kvadratnih kilometara, zauzimaju zajedno od jedne i od druge termoelektrane. Zagađuju pre svega vodotokove. Pošto su legalni, su visoki preko 30 metara. Znači oko 10 kvadratnih kilometara, preko 30 metara visine imamo nataloženog pepela, a svega nekih 6 kvadratnih kilometara imamo šuma u Obrenovcu. Tako da smo više pod pepelom nego pod šumom. Ispod se vidi naša deponija smeća velika, tu u blizini grada, koja se nalazi između reke Kolubare, reke Tamnave, i to smeće onako, sad već vidim, znam koliko je bila visoka, otputovalo za Obrenovac. Pošto te dve reke nas i poplavile. Sava je bila mirna. Zdravo Marija, čestitam na nagradi. Obrazloženje želija za ovu pesmu je vrlo jednostavno, prosto nismo mogli da pređemo preko ove pesme koja je dovoljno i toliko poetski zrela da je apsolutno zaslužila nagradu. Crne mašine varaju ovaj vas, sladak pokret. U daljini se čuje pukta vozova, crni gavran i preleći koji. Rastipljene kičme od hoda među njima tihu, dok se krhki i uveli jasmini lome u rukama njegovi. Da bismo videli ovo oštećenje na obalu Utredi, mi je zovemo Dolma ovde, od Dam, valjda. Meni je taj objekat interesantan između ostalog i zbog toga što
I on za ostatak jednog drugog vremena, kada sam pre par mjeseci pre ove poplave šetao sa ćerkama uz obalu Utledu, nisam znao kako da im objasnim da je postojala zemlja koja je gradila takve stvari. Tad sam se pitao kad će opet sagraditi jedan jedini metar. Sad im je trebalo 4 mjeseca da krenu ponovo da grade 200 metara. Inače u Obrenovcu ima oko 80 km nasipa. Treću nagradu u kategoriji muzičke umetnosti osvojila je pesma Homo Sapiens, koju pevaju Natalija Marko iz benda Natalie's Backyard. Važan ti je novac, bitan ti je nivo, dok je u šumi lovac, nije ti krivo. Ti stalno ideš dalje i samo hoćeš više, a zemlja koju gaziš ne može da diše. Ovdje se prelazilo u Austro-Ugarsku, ovdje se preterivalo na čuvene svinje i suve šljive kao osnovni strateški proizvod Srbije. Dugo vremena se to ovuda prebacivalo i odavde je, kažu, krenulo to prvo diplomatsko pismo 1804. godine od prote Mateje Nenadovića kao Austro-Ugarskoj da zove za pomoć. Evo je Sava iza nas. Pre 4 mjeseca su Tamnava i Kolubara, te male reke, bujične reke, došle do ove obale Utlede i probile. To je kad se ljudi bore sa prirodom. Cijela ta reka Tamnava svojim donjim tokom je zatrpana, kanalisana i ona praktično više ne postoji u Obrenovcu. Mi se u Obrenovcu onako strepimo pre svake kiše i nadamo se da nas neće potopiti opet. Međutim, koliko nam je pomagala da nas čuva od Save ova obala Utleda, toliko nam je odmogla pre 4 mjeseca, pošto je Sava bila niska. Jednostavno smo ostali u bazenu. Tek kada je provalilo i voda otišla svojim prirodnim tokom, to je došlo na najviše vodostaje ranije zabeležene. Mislim da se vidi još uvijek i kuće koje su popadale sa sve temeljima u virove koje su pravile ove male reke, Tamnava i Kolubara. Hvala svima, ja se zahvaljujem organizatorima, učesnicima, žiriju i Obrenovcu. Jako nam je lepo bilo danas. Hvala. Ja moram da kažem da je bilo jako zanimljivo birati muziku koja će se večeras ovdje predstaviti iz prostog razloga što, recimo, svetska muzička scena ima dosta angažovanih umetnika na razne teme. A kod nas, recimo, konkretno, što se tiče ekologije, niko sem Antonija Fušića ili Kiramba Amadeusa javno ne govori o tome. I mislim da su ovakve konkursi sjajna prilika za mlade umetnike da pronađu temu na kojoj mogu da se angažuju i da probude okolinu oko sebe i bar društvo oko sebe da razmišlja na tu temu. Nurudin Dino Mašović iz Sjenice nacrtao je drvo nove stvarnosti u promenjenoj klimi, rad pod nazivom Gde poseješ tu i žanji. I time osvojio drugu nagradu Planete Art u oblasti vizualne umetnosti. Nadam se da ćeš se zabavljati i ohrabriti da nastaviš da radiš ovako kako radiš. Ovaj rad je se izdvojio kao jedan od jedinstvenih radova koje bih ja nazvala da su naštali posebnim kvalitetom nekog stripa ili karikature. Stvarno nevjerovatno iskustvo za jedan dan, putovanje i sve to, bilo mi kao san neki, još nekako kao da nisam svesna šta se sve dešava oko mene. Mogu da kažem da je Obrenovac jako lep, ali da se malo priroda i igra sa Obrenovcem i da Obrenovac moglo bi da bude mnogo bolji, a ne samo Obrenovac, nego cijela Srbija, da bude malo i čišća i zdravija. Na tom brežuljku se nalazi jedno neolitsko naselje. Samo kraja vinčarske kulture, negde 4600 godina pre Hrista, cijelo to veliko naselje stradalo u požaru. Ovdje sam, kad sam krenuo da radim pre 9 godina, prvo krenuo sa geofizičkim ispitivanjima. I ceo taj prostor od 16 hektara smo snimili. Imaju tu sad različite tehnike geofizičkih ispitivanja. 8,5 hektara sam uspeo da snimim i tu smo uhvatili oko 230 kuća. 230 kuća koje su gusto poređene u redove na 2-3 metra razmaka, imaju kao trgove oko kojih se grupišu, prolazi između njih čitavo jedno gusto naselje na jednom divnom mestu, blagom uzvišenju, gde su 2 potoka sa strana. Ana se nekako se na ovom konkursu ispostavilo kao vrlo čest primjer načeto u prozi, da se ljudi koji služe alegorijom kako bi ukazali na ekološke teme, to je i Ana uradila, ali se izdvojila, vidite sada na ćemo čitati. Za drvenim šankom sedeli su muškarac i žena. Ona je pila. Imala je dugu srebrnu kosu i lice koje je skrivalo godine. Duboko usađene oči su plantale od skrivenog jezgra.
prepunog erupcije i tajanstvenih pokreta. Bila je to žena srednje visine, na prvi pogled sasvim okruglasta, ali već na drugi izvijena i postojana. Sad smo na glavnoj gredi, osim naselja. Evo tamo vili jedna kroške. Tu je negde kraj naselja. Zamislite jedno gusto naselje. To ne da su bile kuće na svaka 2-3 metra razdaljene. Obično ljudi zamišljaju prazno naselje. Tu su i ljudi koji se šetaju. Tu su psi, stoka, smeće. Ali uđite, nije potpuno zabranjena zona. Ćao! Ovo je jedna od preko 200 kuća za koje znamo tačne pozicije. Još nismo uhvatili naselje u celom gabaritu do kraja. Periodično kako nas stignu novci, tako krećemo da kopamo na svu sreću zadnjih godina, svake godine. Ovo je jedno od lepih mjesta za življenje. Gradili su ih od drveta. Ono što je sad popularno, ekološke dage, ne od najpopularnije trenutno u balama slame, nego se pobiju grede, između ide pletar, prepletaju se grane i oblepljuje se sa blatom pomešanom sa plevom. Ono što tamo vidite, što kolege trenutno crtaju, jeste ostatak jedne razbijene velike peći. Eto, ovo mi je već 9. godina ovde. Ovde nikada ne prestaje da duva vetar. Jako lepo pročišćava, odnosi sve, plavno nije, ocedi to je tlo sa gomilom izvora ispod. Volimo stakleno cveće, mirisnu betonsku travu, jedemo plastično meso, plastičnu svinju i kravu. Deca kroz igračke iz Kine uče organsku hemiju, bolest je udržna nagrada, pobednik dobija premiju. 2008. godine na samom kraju lokaliteta odobrali smo jednu malu kuću. Nismo imali puno para pa smo birali što manje da iskopavamo. Tu nam je iskrslo jedan vanredni nalaz od 47 tih figurinica. Ali to vam izgleda onako kao da vam neko u kovertu stavi pismo iz prošlosti, pošto su bile, uslovno rečeno, pravilne informacije. Na mjestu su bile gdje su se nalazile i u vreme rušenja kuće sa jednom centralnom koja je različita od drugih, pa su onda išli krugovi 9 manjih okolo, još krugića onako po 3-6 njih u grupicama, u koncentričnim krugovima, sve su isti, sve su potpuno isti, osim te centralne. Kao dok ove ostale vinčarske figurine imaju onako karakteristike gdje prepoznajete i odeću, i nakit, i maske na licu. Ove su iste, kao da im nije bilo bitno da prikažu bilo kakvu antropomorfnu karakteristiku. Jednostavno kao da vam jedinka nije bitna. Ali su imale nešto što nijedna druga ranije nije imala. Imali su rupice na ramenu i tu su nosili minijaturne modele alatke. Od gline pravljene. Ali ja bih htio da ti čestitam. Doruču nagradu iz Pamjetnog muzika. To je ovako gleda slica za Bajnu i Džangu. Sad šta ti učuviš šta nije stavljeno. Čestitam je. Onda ćete sa leve strane vidjeti i ogromne ringlove uglja koji se obacuju. Ona troši nekih 50 do 70.000 tona uglja dnevno jede. Znači ovdje kad stanete, gdje god osjećate vibraciju, to je toliko jaka mašinerija unutra da ono se sve malo potrese. To je ugalj iz onih poplavljenih bazena na Kolubari. Samo lepe jabuke. Od termoelektrane maltene, kada smo prošli pored nje, sve vreme ide ovaj breg i nastavlja se tamo gdje je autobus okrenuo, još 2 km nizvodno. Mislim negdje blizu 5 km ukupna dužina deponije, s tim različite širine, odmah iza nje, par stotina metara iza je Sava. Sava i ona se fino proceđuje u Savu. Jedno je termoelektrana B, sada je lepo vidimo, i ona ima svoju deponiju geometrijski pravilnijeg oblika, ona posjeća na fudbalski teren s atletskim stazama okolo. Isto je ogromna i ona se proceđuje ne u Savu, nego u vodotok Tamnave i Kolubare i onda fino prolazi i obogaćuje podzemne vode okolnih sela u Obrenovcu. Ova sela, naravno, ovo je Urovci, Kretinska, oni žive od poljoprivrede i to od povretarstva. Sad, kako je povreće koje odavde dođe, možete zamisliti. Kao što svi znate, Obrenovac nije jedini grad koji je pretrpeo poplavu kao posledicu promjene klime, već i mnogi drugi gradovi.
Pa je tako i naši dobitnici prve nagrade za u likovnoj kategoriji Stefaniji Veljković iz Paraćina stradalo preko 500 radova, ali ona nam je poslala jedan spašeni autoportret. Za početak meni je iskreno drago da poznam Stefaniju. O čemu se radi? Stefanija je zapravo na ovom konkursu upravo od onih koji su činili prestup. Molila bih Stefaniju da objasni kako je uopšte, odakle je hrabrost da učini ceo taj niz nepravilnosti, da se prijavi na ovaj konkurs i da zapravo, evo mene lično, kupi odmah svojim radom, jer mislim da je u pitanju nešto malo iznad uobičajenih stvari. Vi ste meni u stvari sad jedno ozbiljno pitanje teško postavili o tome šta je u stvari suština umetnosti. Ja ne znam odgovor na to pitanje, ali sam samo u svom tom ludilu, pošto je popularno u mom gradu, mi smo primili 2 porodice. Hvala Bogu, kuća je ostala suva, ali jedan prostor u dvorištu u kojem sam čuvala radove je bio pod vodom. I u svojoj toj ludnici ja nisam razmišljala o svojim radovima, nego da donesem suve čarape i stvari tim ljudima koji su bili zbrinuti kod nas. Ali kad se sve sredilo i kad sam ja videla šta je nastalo, to je bilo slepljeni papiri i boje na sve strane, prosto sam prepoznala nešto kao kvalitet i kao likovnost. Pa šta je to likovnost? Ja sam uvijek govorila ljudima da je kao najveća neka vrlina koja može da se desi na jednom radu. U stvari, ova nagrada, mislim, ja sam je dobila, ali to u stvari nije moj rad, jer ga nisam ja crtala, nego prosto sam samo prepoznala situaciju koja mislim da je umetnost. Ko je crtala? Ja sam. Jesam ovaj autoportret, ali onda se desio print o ovom vremenskom neku. Priroda nacrtala tvoj rad. Vibracije koje su u stvari sve vreme prisutne, mi ih ne primećujemo. 99. kada je bilo bombardovanje, bacili su taj neki paučinu, neku grafitnu na razvodna postrojenja, ugasili su nam struju i termoelektrane izbačene iz pogona nekoliko dana. Ja nikad neću zaboraviti kakav je to mir bio. To nije ona tišina koju ja stalno čujem u Obrenovcu. Nego je to bila ona mrtva tišina, kad te pritisne tišina teško, pa se lepo čuju ptice koje su na kuću. A u stvari sve vreme imamo jedan rumor termoelektrane koji niko od nas ne primećuje. Nek svira ko hoće, pevaju pesmu sa refrenom Zajedno možemo sve, koja je odlukom žirija osvojila prvu nagradu. Dobro večer, mi malo sa puta pa nismo baš se pripremali, ali nadam se da će ispati sve kako treba. Aj da se ne pitaš, mislim da se ne pitaš, ako misliš da si nebitan. I onda ima lepih predjela u Obrenovcu gde kažeš joj što je lepo, ali ti kvari pogled, gde god staneš mora se vidi neka termoelektrana. Međutim, Obrenovac je u začaranom krugu, najveći broj ljudi je zaposlen na termoelektrani, to je ono što finansira i uslužne delatnosti, malo trgovinu i tako dalje. Kod Obrenovca su hteli da dignu pre 4 godine rafineriju. Tamo gde je onaj veliki kompleks hemijske industrije, kao bit će rafinerija, pobunili smo se, ništa od toga naravno nije bilo, to je bio ko zna kakav aranžman, ali je tad od zvaničnika došla informacija da je bolje da se umre od zagađenja nego od gladi. Na tebe i mene, na nas je, zajedno možemo sve. Da, hoću da kažem, pohvalio bih da li sam vrednovao i njih, iako se nisu baš nešto pripremili za ovaj nastup, s obzirom da
su dobili prvo mjesto, moralo je to malo ozbiljnije i bolje, ali nadam se da ćemo imati prilike da ih čujemo. Koliko puta, recimo, na Facebooku vidiš na stranici treba pomoć ovom, treba pomoć onom na ovoj drugoj strani i koliko puta okreneš glavu i kažeš nema veze, nema toga, nisam ja bitan, ne mogu ja ništa da uradim. Pa na tu temu ide pesma, tako da zajedno možemo sve i ti si bitan, ja sam bitan, mi smo bitni. To što liči na potok, to je reka Tamnava koju su ujazili, dobrim delom je nasuta sa termoelektranskim pepelom, neki kilometar niz ulicu, pa su sad na tih 8 metara pepela termoelektranskog digli i crkvu, najnoviju. Htjeli su čak i obdanište dignuo, to smo uspjeli da izboksujemo da ne rade na 8 metara pepela. Sad ću polako nastavimo kroz banju. Ajde samo da ozovi ostatak ovaj. Složit ćete se svi da je najteže smijati se u nevolji i da je to nešto što svakako treba svi da naučimo, a dobitnik prve nagrade u kategoriji književnosti odlukom stručnog žirija osvojio Obrenovčanin, moj kolega sa Filološkog fakulteta Mihajlo Škorić za pesmu 7 dana. Pozivam Pavla. Zato kad položite ispit na šarm ili kad dobijete posao na šarm, to nije prihvatljivo etički. Ali kad šarm primijenite na umjetnost, u ovom slučaju na poeziju, onda je to dobro, bilo je poželjno. Darija je već djelomično najavila u čemu je šarm ove Mihajlove pesme, znači Mihajlo je dobio nagradu šarm. Ovdje bih htio da je učinjena nagrada i ujedno poklon iz Deutsche Poetskog Kornet, Rečeg Sinema i Rečeg opštini Rečeg Helskog. Ja sam lečio leđa koje kuda, onda mi kaže kolega sa fakulteta da ovdje dolazi da se banja. Brate, mili, to stvarno izgleda kao kraj 19. veka. Ozidano pločicama. Ovo su kupatila, vidite, to izgleda kao početak prošlog veka. Znači, tu su ljudi dolazili da se kupaju. I dolazi dalje. Bog spoji nebo i zemlju prvoga dana i kiša zapušta sa svih strana i na nebu bi svetlost i nestade struje, gde baš mene nađu takve oluje. Drugoga dana je nevreme stalo, čak sam i neba video malo, horizont dade mi lažnu nadu, rekao hvalim te Bože što živim u gradu. Trećega dana nadođe sva voda, natopila kuća do samog svoda, nestade kopna u trenu oka, nema ni parka, nema ni bloka. Ovdje možete vidjeti jednu klasičnu grešku koja se ponavlja sve češće u Srbiji, a to je strah od praznog prostora. Ovo je bilo jedna pijaca. Autobuska stanica nam je bila preko puta pre 40 godina, a onda kad su odlučili da naprave ovdje trg i da ukinu ulicu, umjesto da se napravi trg kako se inače pravi, sa otvorenim prostorom i tako dalje, dignuto je gomilo ovih žardinjera. I ako bolje razmislite, u Srbiji uopšte ćete teško naići na klasičan gradski trg. Obišli smo Obrenovac, imao sam priliku da ga vidim iz nekih drugih uglova iz kojega nisam vidio ranije, znači iz polja, ne više iznutra. Sve što se dešavalo propratila jedna slika Obrenovca kao krajnje zabiti. Iako samo u domenu muzike imamo nekoliko majstora, kao što je naš prvi specijalni gost, Dragan Babić Draguca, kantautor, pisac, novinar i veselač, kog ću zamoliti da nam se pridruži. Na Podunsko noćno nebo promiču žene, padaju sitni policajci. Toliko nezadovoljstva, toliko nezadovoljstva. To je jedan od rijetkih naših javnih spomenika u javnom prostoru. Klasičan spomenik, jedna grupa u prostoru, nema natpisa, 41. 45. Međutim, ono što je interesantno i što sam tek posto obratio pažnju što se ponavlja na puno mjesta u Srbiji, i do skora nisam znao da se ispod nalazi oko 300 sahranjenih ljudi. Krajem Drugog svjetskog rata, ljude koji su poginuli, koji su umrli od raznih bolesti i ostalo, organizovano su doneli i sahranili u centru mesta. Masovna grobnica, nigde obeležena, o tome nema ni slova. Međutim, poslije kad se raspitivao, poslije ispostavlja se to dešavalo u gomili mjesta u SFRJ. Onda u okolini Obrenovca, i ne samo Obrenovca, i šire, mnoga stara groblja, 19. vekovna, gdje ljudi su praktično svoje dedove i pradedove, krstili su njihova groblja kao korov, nadgrobne spomenike i to se ugrađivalo u budućnost. Ugrađivalo se u seoske domove kulture.
7-8 domova kulture seoskih u Obrenovcu imaju u temelju njihove pradede i čukundede. Pere Đokić je moj drug je pesma kultnog jugoslovenskog punk benda iz Obrenovca, na kom su mnogi u ovom gradu i šire, pa i ja, gradili svoj muzički ukus. Dete, ovdje se svira, pregovaraša blues. I debeli pijanista zavlači svoj omiljeni song. To je samo važno, nikad ne okreći leđa. Završit ćeš na dnu reke. Dođe ko okupna radnja, preseljavanje ljudi u centre naseljenog mesta i sahranjivanje. I to bez ikakvog slova, da je bar stajala tabla bilo kad, ja to nisam znao do skoro. A svi smo odrasli na masovnoj grobnici praktično. Dolazimo svi u zelenoj limuzini. Po drugi put je cela Srbija otputovala na planetu Art. 195 radova je stiglo na konkurs iz svih krajeva Srbije i bila je velika radost ugostiti sve te ljude u poplavljenom Obrenovcu. Oni su danas imali priliku da vide razne lepe, ružne strane ovoga predgrađa. Drago mi je što su mladi umetnici ozbiljno shvatili ekologiju kao temu koja je nešto kao jako bitno i da su uspeli da ekologiju prenesu na način koji je potpuno umetnički. Večeras je u Obrenovcu završen drugi festival, odnosno konkurs Planeta Art. Sve je bolji i bolji, ako je uopšte moguće poređenje u odnosu na samo jednu godinu. No, bit će prilike da bude još koja godina iste manifestacije i da upoznamo još više mladih autora, da zapravo njih uputimo kako dalje, a i da osvežimo neko svoje znanje i neku sopstvenu energiju, upravo onu koju nositi mladi ljudi. Uvek smo mi dobili samo meta. Uvek smo mi dobili samo meta. Hvala dobri ljudi i trudite se da sve što radite u životu ima smisla. Na pravom ste putu. Prijetno.